Kalidoviku, kao u svim malim sredinama, život običnog čovjeka je jako težak, pogotovo što je male sredine su jako zapostavljene od republičke vlasti i lokalne, koja već 2 decenije obnaša vlast i Kalidovik je jedna mala specifična opština u kojoj je svaki dan sve manje i manje stanovništva zbog nemara kako republičke, tako i opštinske vlasti koja većinu tih svojih sredstava koristi neracionalno i troši na, možemo reći, obične gluposti od kojih obični ljudi nemaju apsolutno nikakve koristi. Tako da je život običnog čovjeka jako težak. Naši ljudi oskudijevaju u brojnim stvarima, vidjeli ste putna infrastruktura je u jako lošem stanju. Naš grad je, možemo reći, grad staraca u kojem živi veliki broj staračke populacije, veliki broj penzionera. Imamo omladine gotovo da nemamo. Sva naša omladina kad završi srednju školu i fakultet gotovo da se ne vraća u ovaj grad. Evo vidite danas, iako je nedelja, neradni dan, na ulicama ne možete da sretnete čovjeka. Većina naših ljudi i naših, moram reći, lokalnih političara svoj život i svoje vikende provode u okolnim opštinama gdje su se dobro situirali, tako da je ovo njima vjerovatno samo usputna stanica gdje vide prostor za ostvarivanje ličnih interesa i ostvarivanje nekih tih benefita koje ostvaruju od ove opštine. Najveći resurs, taj koji je prirodi, je šume. Naše šume su devastirane. To je i na nivou države, a i na lokalnom nivou gdje imate, recimo, ogromna dugovanja, kasne plate radnicima u šumskom gazdinstvu. Ta šuma se odvozi u susjedne opštine, prodaje se u Srbiju. Možete da zamislite da u Kalidoviku, pa ako niste sposobni da napravite, recimo, svemirski brod ili neku bespilotnu letilicu, dron, možete da prorežete balvan i drvo, da izrežete to, a vidjet ćete, znači, posle ta pilana koja je radila i hranila brojne porodice je devastirana od strane opštinskog rukovodstva i ljudi koji nedomaćinski posluju ovo opštinu i koji su te prirodne resurse, da kažemo, uništili. Turizam jeste veliki potencijal. Mi smo prije 5 godina imali jednu situaciju, jednu priču o velikom turističkom kompleksu na Zelenoj Gori. Čak smo kao opština podigli veliki kredit od 2,5 miliona maraka koji je trebao da bude namijenjen za finansiranje putne infrastrukture, vodovodne mreže, kanalizacione mreže, elektromreže, ama baš ništa od svih tih stvari nije urađeno, a po onim papirima koje mi dobijamo u opštini, ta sredstva su već dobro potrošena i utrošena na neka predizborna asfaltiranja, predizborna zaposlenja u opštinske organe i javnu upravu. Jedan čovjek se ovdje sve pita, da se ne lažemo, isto kao u svakoj opštini imate jednog lokalnog šerifa ili lokalnog vožda koji sve određuje i samo što ne dijeli lijekove za ako vas nešto zaboli. Taj čovjek ne podnosi kritiku. Republička vlast je jasno dozvolila lokalnim liderima da uništavaju male opštine i novac se odavde odnosi u Banja Luku. Novac od prodatih drvnih sortimenata naravno odlazi na centralni račun. Tamo se grade putevi. Vidite, ovdje mi imamo problem sa putevima. Na većini dionica Kalidovik nije povezan. Svi znamo da narod što je siromašniji, sad je se lakše manipuliše. I to je jedna stvar, jedna činjenica koja ne treba da bude tajna, o tome treba javno da se govori. Znači, što napravite veću sirotinju, vi možete lakše da vladate i lakše manipulišete narodom. Ja sam Milan Tošović. Rođen sam u Kalinoviku, živim u Kalinoviku i u Kalinoviku ću da ostanem. Bavim se poljoprivredom, odnosno stočarstvom, uzgojem goveda u sistemu krava tele i još radim neke sezonske poslove vezano za šumu i eksploataciju drveta. Nisam oženjen, tu mi pomaže majka koja je penzioner
i ujak. Znači živimo isključivo od toga. Velika su ulaganja i nama dodatne troškove stvaraju. Na primjer, mi zbog svake sitnice, zbog nekog šarafa moramo da idemo put Sarajeva ili Foče, tako da bi, na primjer, otklonili neki kvar na mašini koji se desi. Od općinske vlasti smo zanemareni što se tiče bar proizvođači mesa i uzgoju krava u sistemu kravatele. Već godinama nismo obuhvaćeni općinskim poljoprivrednim podsticajem. Znači, općinski podsticaj za uzgoj goveda u sistemu kravatele je 0. Ono što nam predstavlja problem u posljednju godinu dana je da je došlo do promjene veterinara. Dobili smo novog veterinara koji je svoje usluge podigao za 100%. Vjerovatno je on došao po nekom političkom nalogu ili kako, a njegovo opravdanje je da je on uskladio svoje cijene sa pravilnikom veterinarske komore i da je u skladu to sve sa pravilnikom ono što je usvojila veterinarska komora Republike Srpske. Pa tako mi imamo neke usluge koje su preskupe, koje su prošle godine bile 15 maraka je bilo markiranje, 10 maraka je bilo markiranje teleta, ove godine je 15. Vađenje krvi je bilo kod krava je 40 maraka, a ove godine je 60. Koprivica Slobodan, živim u selu Jažići koje je oko 3 km udaljeno od Kalinovika. Imam 30 godina, radim kod privatnika, tu šumu. Iza mene se nalazi nekadašnja drvna industrija, akcionarsko društvo. Tu je radio moj otac, moj djed je tu isto zaradio penziju i otac isto. Kao što vidite, sad je sve devastirano, mašine odnešene, sve je uništeno. Tu u ovome sklopu ima još ovih par privatnika, proizvođača koji za mizerne pare su iznajmili hale ove, kao što vidite, ova je baš velika i pusta. Znači prazno, nema ni jedne mašine, jedine da je nešto ostalo od te nekadašnje fabrike koja je brojala preko 350 radnika. Ko je god otišao i završio fakultet, našao je svoju sreću u nekom drugom gradu, nekom drugom mjestu ili čak u nekoj drugoj državi. Pa prije svega putna infrastruktura, to je pod broj 1. Broj 2 da se obezbijedi ljudima sigurno i stalno zaposlenje. Da li je to turizam, da li je privatni sektor, da li je državni sektor, ali zaposlenje i putna infrastruktura su nam najbitniji tu. Ovdje sam od 2000. godine, tu smo počeli ovo da radimo, gradimo. Izašli smo iz Sarajeva. Uglavnom, ovo je lijepo mjesto, jako fino mjesto, netaknuta priroda, imamo čistu rijeku, ribare, pastranku potočnu. Samo nam je potreban bolji put da se održava stabilnija struja, mada je dosta stabilnija nego što je bila prethodnih godina i struja. I tako, malo nas je stanovnika, ali kad bi se to sve bi se to poboljšalo, kad bi bio bolji put, imamo malo turista, motorista, biciklista i tako posjećuju. Sad i ovo jezero će dosta učiniti svoje. Dosta ima i posjetlaca, poribljava se, dolazi dosta ribara, dolazi dosta turista da obilazi, da vidi. Samo trebalo bi se malo i tu da uredi, malo da se napravi plaže, malo kupališta, sve bi to poboljšalo i dalje učinilo boljitak za ovaj kraj. Pa mislim da bi najpotrebnije putevi bili. To je najneophodnije put, stabilnija struja i ostalo bi sve dolazilo samo po sebi. Ja mislim da nema dvije opštine da nisu asfaltom povezane osim Nevesinje, Kalinovi. Više svako selo ima asfalt. Pa znate kako mi to obično koji nekada što su ljudi na selima u jesen se pripreme za narednih par mjeseci, pa iako nema zime, dobro jest ako ima, obezbijeđeno se tako, samo je bitno da ima struje i onda može se spasiti, uglavnom može se namiriti. Nije to ko što u gradovima, pa ne mogu vikend da ne rade, moraju trgovci da rade, ne mogu preživiti maltene. Mi možemo preživiti po 5 mjeseci. Evo i mi smo to započeli, radimo, gradimo, godine su više pritisle, ne može se, ali šta ćeš, volja je, mora se nešto raditi.